Apitao moramora fa petakorony masiaky. Ataonao tsy ho hitako folo eo baka. Sady tsy raha ataoko raha tsy ho avy kay ko haina apitaho any ko. Atao sojokaty any. Apotasika raha ty, ataosika raha zao. Atao pitao montre ty. Manao akory koa mahery zao. Atao. Zay mety tsara. Zay. Atao amizay mandray ha. Atao. Peladala toy. Da sitanao zao eto. Da mitsavana baka. Samby eto. La orofanao vatoko. Valinao nimbia io kemba. La dala vatany ty. Efa tsonjokate. Da tanjemo. Tanjemo ino? Tanjemo vadiko. Tsy hay zao. Da tsisy miala eto. Iha kemba manontania, iha petakoro, iha valinia. Zay avo mivola hoe valinao olo toy. Mazava aminao sorony tombona ty fa da seko raha volaninao zao. Mbo hainao miandaly eo avao raha volaniko. Fa iha mipetsaha soa avao lineny tsy ho voabangoa. Da vangoa ino? Eto misy olo beleka hoe da vangoa. La belay iha fa nasa tsonjokate taloha io. Manontania he iha petakoro. Anahy toy zaho petakoro valonjokate. Avia la anaty amo tsonjokate. Ame boko ty fagnahy tsonjokate. Anahy ty valoko avia. Valoko ty fa sy baka. Valinao ty fa valoko. Hatoko zay miala nareo miala. Nareo fa tsy mahay mifandamy. Manao sadika miala taolankena ino nareo anaty sampiato. Miala. Miala ahy. Roa miala. Dimanjato milalala. Miala. Zigatec, ordinateur mora indrindra sady matanjaky mbo misy garantie 350 000 ariary defa mitsaitsaiky mibata baka manday soa iha milira raha soa toliara ordinateur portable ordinateur de bureau avarotsinjo zao iaby zao mivily ordinateur ao mahazo cadeau aiaketra raha nahaky zao tsy dio malaky toera io ronongo malala ino ty tsy asaky anao milisao ro mampisalasala Zigatec fa zainao ivazavazanao toerana hitanao azy ankakiny makina ko hoe anila la terrasse lahara antsoina hoe numéro 034 20 288 66 na koa 032 82 292 15 mba vangivangio avao tsy ho tara tsy hahazo raha soa miala ho zay